is daar zeker een plek voor. We hebben ook een noodplan liggen, een protocol liggen voor stel dat er opeens veel meer patiënten zijn. Dan kunnen we een deel van de afdeling daarvoor gebruiken en inrichten als isolatiekamer, waar we druppelisolatie kunnen toepassen voor die patiënten. Zelfs ligt er ook nog een veel groter noodplan, waarvan we natuurlijk niet verwachten dat we dat gaan gebruiken. Maar er ligt ook een noodplan klaar dat we ook nog een hele vleugel zouden kunnen afsluiten. En dus op al die situaties, van klein tot groot, hebben we eigenlijk wel een plan klaar liggen om daarop in te springen. Ja. Maar hebben we ook personeel? Ja, we hebben genoeg personeel. In de zin van, als er natuurlijk een noodsituatie is, dan zullen mensen gebeld moeten worden. We hebben een team samengesteld, ook samen met de GGD. Ons personeel van verpleegkundigen tot het lab is ook... Ja. Senhora, já se não papel hoje um afspraak met die corporaal airport, hoe haar na kese na minha nas posa algum dinanti na. Kita trata habon awori mi aduna explicação kaba ta ku nós tahaya regularmente Maritime Declaration of Health caminho que nós tahaya ku nós não por obrigar não gente para nada agora aqui é manejo de boneiro tá om te onderstrepen sei, sombra opinião da papi over die chinês dan, pero por gente nang di outro país também, kutabini for di China, se nós é sinal, nossa salário é sinal, pero esse é puro proatividade de nós. O nosso salário é sinal que tem gente também. Ora que chega na câmara ou na imigração, e ora nós está há sinal, então nós está vindo em contato com a pessoa e nós está papel com ela para nós saber ongeveer que é a situação no momento. Se não tem nada está sucedendo ou nada de irregularidade, é hora a pessoa por seguir seu destino. Se nós temos irregularidade, é hora nós está tomando medida na verdade, maneira como avisa agora, segundo o protocolo que nós temos em place. Não, na Bonaire não. Mais pergunta? Não? Ok. Danke também a Dr. Esi, que estava presente via Skype. Quero agradecer a sua presença. Então, se tem qualquer informação, nós vamos suministrar essa informação. Bom, tem outra oportunidade.